Vâng, chị thấy với ISO Two-Wheeler Association ISO Two-Wheeler hi avo lai le sak nu a hian alun dan a dang lang thina chu single grade oil a chuanin a supply le a supply le engine supply le a dai lai khan alun dan kha ngai reng ani chu wang chuanin engine kha sak tu khan oil khan a thok sa big chung lo chu single grade oil ni tho chu ni SA30 ti hel vel ang chi kha ama chu tu na kan oil pan tang zo te chu 10W30 tiang chi te chu 10W ani chuanin W hi win ta ti na ni ta engine volai 10 ang velin aluang do na aluang chak do ni a number ke ma piang hi aluang chak 10 number pa mi piang hi 10 number te W ma number om hi atle ma piang chuan engine hi aluang chak W no number om hi ata ma piang chuan aluang chak ro chu mi om che chu 10 ani chuan engine volai 10 ang velin aluang engine supply 30 ang velin luang do ni engine sakhan aluang muang don ina chuan ani bera chuan oil kha a cha tiam ti lo engine sa tiam ti kan hei apoi mo na chan em chu engine a volai te kan start te che hin engine kha pan thiam bera aya oil kha ai pas su ma ya pa sang sang khan chuan engine lo vir chak tu to la alo sa chho tu khanin a volai anga pana aluan reng chuanin engine part then khata han oil kha pet thelo ni a fai perfect do na chu wang chuanin number sang zo 30 ang vela cha khan oil kha ama le ma kha a in modify chhota chu chuanin engine a sa tu le a vir chak tu khan engine components kan ti mai piston ring te le crankshaft te connecting kha tiang khan oil kha a pet thei zo do na chu wang chuanin hemi 10W30 tiang chi le a number in car zau piang hi oil tha ti chulang ni ta amana to thoje ka in car zau piang ama ro chu company hianin engine an siam hianin a oil pan tu big anon specify thing ni anon da so thina chu ta chuanin mi na than ti le engine chang kha tak tak man tu rang oil kha tu man no kha fu chi lo scooter man tam zo hi chuanin 10W30 unspecified man durin chu ti man chu a tha bera chu ti man mong du lo ni chuanin antenna W ma mi kha a number claim set 10W30 I chuan 5W30 kha a tha zo ka i man du chuan 0W30 te po ma tha ti a tha le zo ma se a number W ma number je ma pe kha aman do na chu wang chuan scooter ta chuanin kha ti ang em kha zo kan mo chu ma 10W30 kha man mai du ni chuan zona on thina 10W30 man tu ra 10W40 man ti apoem ti kha zona on thina apoina em jo a om chi lo ama ro chu ka soi yo ang khanin kan scooter kha 10W30 mang tu ra siam ni engine a sak tu la a fil chak tu khanin 30 oil grade pump thei tu ra oil pump ka siam ni a aya cha 40 grade kan pan chuanin vai le khata chon engine a chuanin a tha lo na le che na chu kan ma khem lo ma se a rei khan tu mi mo za kan man nuwa chuanin a pang zo lo be thei ta oil cha zo kha chu wang chuan company na non specify ang chi oil hi man a himin a thabera tin warranty kan claim don kon company than ka chu an fira eng oil hi man ti ver te kha zo in zo he khong thing ka ta an oil an mani specify ang re kan lo man lo chuanin warranty te po kan claim thei lo te po om ve thina chu wang chuan oil han film for ngai em oil kan le hianin kan ka chuan aman tlom kan zong thina aman tlom zong kha a chhe thina chu ani hak lo ama ro chu company lar le brand i rin ta antenna he petronas ang te siam hi a tha ti kha a chiang kha tiang kha le me tu la nia a min po kan na she nga mang lo min nei mang lo tong de wa le a anwa engine che pa i boi fa ai kha chuanin company tha le company ngem he tin an siam oil kha man kha fin kha beran ti kha kan soi duwa chuan two-wheeler taxi hi apoi mo si chu a chiang ber tu in ni ka ringa intel lo chuan aizo ko puile ko puidang te po function thei do lo ania chuan in ti ber chu passenger in khu wal ani ta chuan in passenger te sahin na kha in buda ai ati kha in share che em ko ringa ta yanin han che chiang le ula ta duwa chuan two-wheeler taxi kha tam takin he person he in to ka ringa brake fail chu cha hi pilo te han ta du ta hin ama sabera chuan hilai kan scooter man tam zo te hi kan kong ko ta chi te mo nga te a salem veng mo nga
tiệm anga le mun sa ha kong chho ta ka kal na tu ra siam ani chi lo amai ro chu a that em wang a kal the ni ta chon kanen pahni kanen pura changin fai be pu chang ko ong thei ta chu ka thi takin kan ka break lo fel ta ni a break a fel chan dam ber hi chu un lai hian central sokarin 125cc china choni combined brake system ani nge tur arong tia lung brake kan be hian ama brake kal del zela chu master cylinder ter te na chomani kalai kan hydraulic oil akala ahmung brake ka ki bulakal ni ma se ahmung brake kan be kan ama brake ka del be mangin kalai master cylinder a hydraulic oil ha asu pon del thowa master cylinder ka phaya man tur siam ani wain ate ema brake pahni an choma thuri tak na ta ran be khanin achuma brake oil ha ala overheat ta chuan brake oil overheat fe le khanin khalaya a brake zungan ke tura pressure ai siam ka lo thin ta ala nem ko ta brake ron fe thin ta ni chu a ven da thaber chu in sia tho kare kan sai shi ma kong chuwa kan kal hian mong chang do kan kal chuanin switch off lawin mong cha kan kal khan automatic in CVT gearbox mga niya scooter tayo automatic in neutral line da ka kan kan mo nutuk chuan neutral han lu ali sa cha ka brake pa le mong chok ka kan rintan engine brake kan pang del thelo chu ta chuan throttle han pesa wila brake pe chung khan throttle kan pe sa khan engine RPM ron san je khan automatic in gear ai se le ka engine brake kan pang del thaya a brake pa ti ba khan engine brake khan ron thui thaya ka khan sa takin brake ka aron chok thei thina amaro chu hi kung a chuk da na sirin kung zung zunga aman thei vek lo chu ba ka chuanin inven le thei dan chu khami a combined brake system ka cancel brake ka ma ka san pa ka tir khan chen ka chuanin ti ka renga ka tir khanin ai khalaya brake overheat tu ha ron vek le ma se asiam a boi tha ka thi da noi te ma chu ai chuanin ka chawai kan ti thei chu brake oil tu na scooter le pai zung zung in helaya le mai thei a inge aman to fak lo actually .4 ron mang ta ni .4 bi as to ma se soi do kanin ka scooter te he tiang ko chu tu kan lo sa tak la tlang tu ra siam ani chi lo wain upgrade le ka tianga ron ti song song kanin a oil man thek te ko kanin te ma a tha to tu chi ma se a tha ber chi lo ma chu ta chu .4 aya kanin .5.1 man kan 5.1 ni upgrade ka sa sale zol temperature sa ta do thei dura siam ni wangin racing na kan thei dura siam ni ya chu wa chu brake kan man ha overheat khop chuan in man to ring lo 5.1 oil man ka chuan eng ma ha hang ai lo oil chi ha re chho ka 5.1 .5.1 man mai kan da .5 ma 5.1 ma 5 le 5.1 ka thil dang te ni chu wa chuan in 5 ka chu han ni lo le 5.1 ka in chuan man thei ya .5.1 ni mo tu ti te ni tu ni te khang in siama then chu to khop mai ali ka khat cheng sa khat zanga sa ni sa thum man te po ma ma ro chu mo tu no hian ni cheng zari le ti man vel an siama khami bur te khat khan su ta pathum padi do chu an dai ka ringa in enge in country zone in ti khan ko sai sem bak lawin in tha thei do na in tan chu ba ka in passenger te tan im le zo do na ti kha kan sai te do atok nan ei two wheeler hi ke po ka khal na sa sina han chu na hana ram soi do a e walai tlang da le pe da ti kha ram soi ke chu ka lo mu ve da chon two wheeler taxi khal in sa vai chon ni ke pa mai the ama se atam zo hi chu karin ai in polai ta ei ni le ma khal in ni wa hi ni mo han mu off chang zo om lo thei lo ama ro traffic jam a kan an dinga etiet ding thadu de asira ka zu su lo two wheeler taxi atam zo kan ni chu two wheeler taxi lo te hian i kan en tom tu zo in ni ka hria abing takin pawalai hi kan tholai lo ber ka hria ai zo ko pui chu two wheeler kha zong zo ma chonin chu mi zo me chia mo two wheeler taxi ka a polai ka pol in ni in ka hria ke chon ole two wheeler taxi association te in kalzel tu ra ko san samber in for boys le petronas kan kan jo